Hai. Orang dapur. Pasti ayo apa? Terima kasih The Broki Sumedang. Terima kasih Jajawan Kasiron. Selamat sampai rumah kembali. Hei hei. Suara panitia hajat, panitia hajat. Panitia hajat. Ora Agus gerak-gerak apa nu gaduh lagu anu sayang. Ditarik abang. Oba. Itu pinu balong ajar sebatas ahli waris, ahli waris. Bapak pamangku hajat, tadi pamangku hajat. Pak RT, Pak RW. Lantaran begitu deh gerak-gerak di gaduh lagu nu sayang. Awit teh pangajula buah lantaran begitu. Atur nuhun apa? Pak RT, Pak RW aja. Ayo, 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 ayo. Apa yun, apa yun? Orang pedih luhur mega merepot sepaya lepas Bangada pikiran salam akuni dede ya masih dream nah talata kayak waran aduh papaya dirung aroma bingung cenah mah seerwa galana apa dai iraku reknya pirakan gedak gomang gedak gasangan
amprok padu duaan rek sosonoan negara kakasih moala bade nganyeri cinta abdi setia hidup sama hati akhirnya kasih apa hatur nuhun moala bade nganyeri mahadi cinta abdi Saepkeun. kanggo sangira punah tetepenah dedehna sojana kanggo salira Apa deui apa? Apa Haji kenapa Pak Haji udah Pak Haji ayo Pak Haji ngasih katanya tele hobi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu oh oh ya ya hampir tiap malam Haji minum-minum bersama dia juga usaha yang menjadi ayo Pak Haji terus semangat 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 bisa bisa nuhun Pak Haji